супрацоўнікі брэсцкай цэнтральнай гарадской бібліятэкі імя Александра Сергеевича Пушкіна. Для іх ад прадстаўнікоў улады шэраг узнагарод, і гэта не дзіўна. Бібліятэка – адзін з цэнтраў культурнага жыцця Брэста. Штогод Пушкінка арганізоўвае розныя мерапрыемствы, як для маленькіх, так і для дарослых. Адзін з самых папулярных ужо традыцыйны чытаючы бульвар. Штогод у яго новая тэма і сюрпрыз. Таксама праводзяцца конкурсы, творчыя вечарыны. Асабліва гэту бібліятэку лічыць начальнік аддзела культуры гарвыканкама Святлана Сямашка. Тут на пасадзе дырэктара яна працавала 14 гадоў. У падарунак для Пушкінкі – карціна. Я горжусь и рада, что самые такие свои лучшие годы я была директором библиотеки. Лучшие там молодые, так скажем, когда ты полон энтузиазма и ты хочешь что-то делать, творить. Гэтая бібліятэка – адна з нямногіх у краіне, якая ніколі не зачынялася, нават падчас Вялікай Айчыннай вайны. Канешне, тады праца была не такой, як сёння. Чытачоў было няшмат, а некаторыя кнігі былі забаронены. У нас даже ходит одна легенда очень интересная. Библиотекарь той поры взяла, и она совершила подвиг. Она в стене вскрыла нишу и туда спрятала ценные, по ее мнению, книги, картонкой закрыла и сверху заклеила обоями. А знаете, что было спрятано? Это произведение марксизма-ленинизма. За час свайго існавання Пушкінка мяняла прапіску 4 разы, апошні ў 1976 годзе. Сёння яна мае 14 філіялаў, у фондах больш за 100 тысяч кніг і дакументаў. Асаблівая славутасць – факсімільнае выданне брэсцкай бібліі. Таксама ў хуткім часе чакаецца паступленне новых унікальных кніг. Самое главное, чтобы человек читал. А люди читают, и как раз-таки это мы им и предоставляем. Я понимаю, что библиотеки должны двигаться в будущем. И девиз на сегодняшний день нашей библиотеки – сохраняя традиции, смотреть в будущее. И я понимаю, что сейчас самое главное – это умелое сочетание бумажной и электронной книги. Я очень понимаю, что сейчас нужна усиленная компьютеризация библиотек. Об этом мы очень серьезно думаем. Планы бібліятэкі вялікія. Зараз тут рыхтуюць новую калекцыю на беларускай мове пушкініяны. Яна будзе першая ў Беларусі.